or bia ubetime dia hwehwe Chim Secondary School and as a Creta school Creta na me no so hono no oyesofo ewo hono mo Mama Comforter Jacoma, good morning. We drew a Rochalon and also as a phenomenon and also as I'm so good almost see school I can see tema omunegu committee for wow MNG. So nti ubisa krita assemblies of God I want chenwa na brani ensumanopa aban enhyehyɛ ya ɔde ato on yedi so pepepe ebinom hɔ ya ɔmo ka metia was 6 o'clock ebepon be 12 miss na de amaka yi but nyame adom you start 9 near upon 11 2 hours said the aban no aka no ye de ye adwuma bra na bobɔ mpaye enye nipa bi nti na wo ba besungu awurade so nyame bɛhyɛ ne ho nyumanyam. Once again, from S.K Appiagyei, I mean, Pemi who has promise or promising coffee be brave. Are you one so or the Ariwa, a woman be different, be brave. Mark 2 young one said, Drew a food and an alcohol fire of Frincoco. I was Ariwa, and Amude, Ariwa, and Shannon. No man teen ye no fuck it to a crocro come. Anyway, if you mind, Kekali. Kekali, Dako. I'm so no crowded to us anyway. Oh, a kwa ho with me ama yeshia ewo kuwana so konti 20 ti honomo aye afarwa junction potemo kuwana so obehu se Nance Church biwa hona ye digumedi na wotwe nyina Reverend Gibransa ebekasa wase mianso mekasa hobi sana Osofu George akonda ene eto asukusi kwasiada hwehwe bia asafono aye global Paris international church honomo nyankopon adom yebeka nyame adwene akire nyame ma ntse kwa ho obitumi amiehia na nkusi kwasiada no nyankopon behye ne ho anyumunyam
Kovi. Me offer so dem penasemo. Nyame Adom na se. So the Japadia kakra na ho no. Oh, me on krama miensa, ni nyina be ma. Krama na de me de beja obi na mom e da na si mfikyire ho no. Ene asase no, be bia kokoo ni si no. Kokoo na wo esoro ho no, bipo no so no. Oh, okay. Me dika target dadanti. Me ka che wife say. And the amount on kohun kura. Okay. Okay. Ba krama kra ba ko me nato. Ba ko dem nato kra. Me fa no aka. Dog sigo. It didn't. Me fa no aka. By the way, with Adom 106.3 FM, and nano pens nyame ya Adom odi ache yen. Baby ya dru no ya dru baby ya ho hia yi se yen nyina yemfa ya twere na sa Bible kutawa. Baby ya ya shase na wotwe no yen chinji ye because ya chin nkofu bia Awurade asoma ye na wotwe se ye mesane wo free wo chin mu a ye chin no ene enchichire bia a chichire wo no se nyame anu mu asem etimi ko sane aboa eme question nabo eka ho se ye question wo se hwan na so mesane ade no se ye owura Yesu ye fa Matthew asem papa etia eye aduonu baako ne chichimu a eye baako ede eba fom na oben Jerusalem no na oben Jerusalem na odru Bethage engo pepo ho no Yesu didini be hawo Yesu soma na suafo no ba no se won se monko akura a edam animu yi ase na entemara mubehunu efunumu a wasan homa ne ne ba wasan no ma no na monsane won emfa won emreme na se obi bisamwa hey ede ha ne agina obi bisamwa obi ye hwan obi bisamwa mon kan kire se nipa ne se ne ho hia na Awurade obema mo de naba na che se Yesu wonimade nyina eno misisi dia se Jerusalem ayo man konkron Jerusalem Yesu ko Jericho nsiye akwase Habo City ene power Jericho pa yana mentante sankofutu kwa anko Jericho but Germany Canada mentante ana ko fi uba ko ho on ka se ko das ana anko enti Yesu na mun krase no okonne na nsokra no eno ho kro no akwese ve ase yu a ya chia no ayi enti wo fa ha wo de he ni Yesu nante ni wo kodru be bi na komade no wo kobuo bro awe ya mama komode maso for sa o na Bible ne se Yesu ko Jerusalem no opese ehode da bia sikafo ahia no ono so pese wo kire se wo kire ni tumi na osoma asuafo mienu on se nipa mienu monka ba ku nyaka na ba ku twa ntri ba ku kasi o si de o si fe nko presby nsum ka Assemblies of God abey manson ko living bread ko action abey manson ena na me manage Muslims ho asori bia onya tese o ma ben na ebo pa obobo wura ho so wo chebi so wo he ya no ya tai ho sa
yesu sma enipa baanu no se monko ekura na da mani mu nase na entemora mubehu afurumu a wasan monfa namre me na mentra ne so Bible say omo koye ekoye de yesu kan pans omo sane aboa no ana obi bisa omo sese de yesu kan ye na pepepe mo de aboa no koye omo sine hu hia mawurade ehwa wankasa biom na omo sane no aboa no ho ofi aboa no eye tan emfutrabo afa ne ho ewiase no aboa no hwe se yede ne nuanom etwa mu na yede eye gu no so no omo koba nyina no aboa no can you imagine ba humanly nipa fem na hwade yede aboa yi bi twam ne yede ade gu no so lo sunura no okọ no oba no omode ne ekọ no oba na medie ya chechire me boni be pa ena no pay me pasa me catch us ba bia ya chechire wo de wa gire bia no yesu asoma se ye mesane wo ye ba sane wo frɛ num guasie no mu ye ba sane wo firi yaudie no mu ye ba sane wo firi kanu mu ye ba sane wo firi enkonkonsa no mu ye ba sane wo firi ba bia ye ne ma bia chechire wo bo e bia chechire wo koforidia e bia ne chechire wo kumase e bia ne chechire wo north but yesu say wasma me ni kofi say go say ye mesane wo firi ba biara wo asemwe a mystery a hintasem Even baby achechire wabo. Afumu no owura. Enta denti na won fa afumu no nkwa didi. Afumu no ekwa na nimu ana che na twe no. Wo so wo kwa na chi a na atwe na san. Ne kondo bibi kondo bi twam na de na frato na opese okofa we kora ontimi. Sister, se sija de achechire wo a. Se nimguase achechire wo a. Se yade achechire wo a. Mama kai ajaku omufum bia no mu yi kosra obi o se whatever was ofa na want to so na dia me ho ye o se ye na wu na kona ni panya kwani ade a wo so ho ye mesri ya lapse urade ye se kiro awa yare ho a se yade aba chechire wo a obi na do kwoto yade no do ko hospital or train. But thank God to God. Jesus say frumu na ya chechire na bo direction ko de ma omo no monko ekura nase anu kura ya dwuma afa na monko hwehwe frumu a ya chechire na ekura nase sister we ekura se ni o ba se nyame wo sra eso so a ekura nase wa wo no obebe kurum obe enta Jerusalem obetumi apia wo Jerusalem na ebi asase controversial na yaka enya furumu we na say because wo ma twam a wo ma konsio wo ma koba nyina ekura na zio wo ye kura sini a me ma wa ba mu obi akura fie kura se sofo ade aya na eham ba ko a medwene ho say asofo a won kura se no I was here da ye great ade ma wo mo bo ma ba so because me say praise be mu ne tete me a me ba tema praise be na me call community 4 Azana my senior brother the make Assemblies of God. Obi a ufre krasi ban nkrasi fo na tete yen emi osuro nyame ne abekrom ne abetwa abrabono so obi ne wo mfre krasi anza na opie Adom 106.3 ena oti monko sane ne mreme na omko sane ne de bre Yesu abono fi abono futro abono hina no abono so wanem sio Yesu se no na me persista forget about jamana wonem no forget about ashawo na nkofudi di watem no God can use you when you betimi use you said you wotie biara so we jamanfo we an robber ampa of course we bokro no but when you betimi use you we no so for nyame use o ma no bokro no Unuma sofo nyame yusu oma no mo ye ensadwamfo. Unuma sofo nyame yusu oma God can use you. Anyumbi he can use me. Hey, eyame de pa nyame betimi afa wo so. Ama yi said the benefit of Easter emen pa ho. Ma ho kwan na wurade. Yensano wa nyame be fa wo so. Wonya nyame nya fa wo so obi abaka se anya bra we na na obokoro yi. Robin akorete eno nya wo enyam amata eno nya simbia wonya me betimi ajisu
What do I call him? What do I do, baby, or person? You may bomb my botaye. You are wonderful and fearful, made by God. But because of certain problem, certain challenges you are going through, that is why we are the but my yes, me position yourself to God. God can use you. What do I call him? No, be about him. No, so nyame. Oye no kwafo. And I no pay and ye ukuyada. Semi hitisa na ukuyada. Na menim se nyame befa wo so. Ebusua no. Obi anim se we. Obi aba enkrankra won sra. Okokuma se o mesra. Na wo wa utu dama adigesere. O mehwo but onyame yusua. Se Yesu ba brabonuma. Na aboa ne yeden entoma se fom. Na aboa na yeden ne bre no no. Yesu anka se munko dware no. Bible na anka. Ni Yesu yohuresi aboa so. Na wote so. Na boy. Me yeshio pansa aboa na meka se, na da menso ne yatena me so bie. Efi ba bi na kwafo tinie ma bi so a, ubedi yawo. Enkwafo ware wakọ wed na kwa. Ente wade body man ma ya me de ba bi enhia me. Ya bre ho ase ne ensa no. Utwa nkọ bi baba pipi. Mpacho frame a ande me kan infantete mpacho frame pi utwa ne ni jam na woko bia ne abasa ne wo fisi gade anum woni adwuma ye bia ne abasa ne wo firi first jobless na wona mu no na no pe masemi nkasa nkyira wona mafo so to fom ba bia wo kobia. The benefit of Easter be your portion. Medemanusia na Reverend David Segu. Enso asum kakra na Kovi. Ofampa na wasam. Pastor S.K Appiagyei me pem amanka ofa. Anga mo ofa no. Okay, yankoi. So we send here O kasano o kano. Any prophecy biara eda obi so no. Eden yara ebebem. Different dimension. Oh yes. Wow. Tofo. Aboyi ebon kwanchen. Nanso na prophecy da so. Ye to wure gu ne so. Nanso prophecy da ne so. Enipa twetwe no. Bobo no. Yamfa na nya hwe. Nanso so na prophecy da ne so. Said the difo ne kan ya no abem. So Bible say ebre no wie duru no. Monko sane no. Onyame ma yakoko sane enti emfa woni bebia wo emfa no bebia wote. Betimi atena ampentu ahwea so dwumachi nkwantapon apentu bom bofredu ya pesa kokoben bebia wo bia wo de kuro ni bobo bi ka ho a. Eye de yara bebia wo bia any prophecy biara eda wo so de tie bia no fafa bebem. Habakkuk. Ebebem. Habakkuk chapter 2. Sa chacha sadian ya. Akwa ni musa boy ni musa ebiribi bebe say emi aba be no na prophecy ni be musa yenkonko sane no Bible say yeko sane no yeko sane no nso no onyame ma ye hye ne nimunyam ose ne kromu onyina ekro ni nyina bo hwi ebutui ebebe hye so for say nyame hye se o hye nimunyam a won man ti ebeti won man hunu ye behunu won mu anaka won mu nim de ekosu bia ebedi hu adanse aboy eboho yesu sa monkonko sane no emfa ne mra ye kokko sane aboy de ne bai emma de odifo ka ya na bem many aba ma wotie me anope me pesa wotie ase say there is a prophecy about your life. There's a prophecy no it shall be fulfilled. And kwa biya so no onyame be ma bem. And kwa biya so. What the opa manipa nkan de ese so mo kan kire wo. Opa what the manipa ensro
What the opa, Manipa Anguru ho, what the opa, my young and your me beer, HSA, and your may ye be and chiro. But when your set time come, God will fulfill his prophecy towards your life. Adie biara yadi ya wone adie biara anyoma ya anyoma enyono anyoma wa wudu woni hwa wons adie eya mayam fanya o na so when your set time come onyame bema the prophecy biara efa wo hu biara no abemama wo de nyame aka fa wo biara ebebem na wona mane sochina is sanu wia the prophecy no efa won sane ho no enya bemu wie ne sane wa ye enim nyambia onyame esiesie a ebe manipa enipa be hunu enipa be di ho adanse enipa baba koka ho asam e de a kire nkofo no mesi enam kwan so eba it's on the way coming 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 your glory is on the way coming your glory is on the way coming adie biara mesi wo famu ne adie biara atowo baby wo bo enna nyame asoma mene sofu S.K Appiagyei say yamra ni ememe sano or see the opposite of Jerusalem and na yanso ye sano efi opposite kokomlemre ha baby awo bia enne nyame asoma yense yamra me sano sane ebeya nyame prophecy waka fa ho no ebetumi apemu enti anopei yama wati ase se de nyame aka fa ho biara eyeda yara ebepem edi amount eyeda yara ebepem amount so fa woni amane aye hunu fa woni atetia wo hunu fa woni hawa wo hunu enioma bi wo wa eya now so when your set time of God come my brother and the fulfillment of God will come to pass nyame ne boshe biara wa she ene ne nkom she biara eda wa bra boso eyeda yara sa nkom she ne babam ne be show ne monyam Hallelujah. Tofu ya be show ne monyam ena na wo huna mane ena na wo tete ena na nyoma nyine siniti ase ena nipa egro ho na so me ma wati ase se any prophecy biara a foul ho when your set time of God come wabra nyame ahye no sabinye dura senye dura nyame be soma me aba be sano enti ena wo breakthrough this is your time this is your moment this is your season ebra so se onyame ma ye sano enti ena ye sano. Yes, I know. In the name of Jesus. 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 Yes, you know more sem. He signed his word. Oh my God. To heal people. My God. When I'm in a new so was it? Yes, you can say, Mokwa will be Bamuncham, the business. Mo Sani Abwana Kohe. Mon can say that is the prophecy. No, Yamurati. Say the person who yana. Wo yere ukunsa ho hia, wo yere se ho hia na. Wo mampo se wo ho hia wo wa. Me se wo de ho hia mewurade. When somebody care, now baby say. What the name kwanya? Mon can say. Not just yes, you say, be bisa because we keep your name no. Ya jiwa from will be pasa what hosa, not the bianca we sa, near church, would this jadia sa, will ya come sa, Nakada be out your kuna na wo yes sa, Ukawari Bema when you are wuna with the kuna, yes, son one, or be bisa adentina, more son no, Moncasen who hear me grande, Ebiam who hear my brother, my sister, ladies and gentlemen, because I'm a culture. Said the Utibiano, who hear me rade. I could feel hear me rade. Ogu
yama urade ya hu yama urade kofi hu yama urade kojo hu yama urade kwame hu yama urade akwasi hu yama urade enti say ya me bisa sade ti na moko sane ya afisi gade no mu a monka say hu hia e ma ware e braso so ware e braso akosia so so hu bisa sade na wontumi nya adwuma monka nche ne say ne hu yama urade e braso say jobless no otremo che na so nyame o hye ne ma pass no o de kwa wie pa. My God. Minimum the old film. And 1 year pass. I do baby. Obi to make us me eno na metie brother bina or catch them say. Ha kamata. Osua de bia osua bia. One more years am sa no failing. 1 year am sa no failing. And enti boy no ekoko sign ho eku no ho. Ono susu baby obebusu fie bi obetenem baby obetenem bia no na ya pam no baby obetenem bia odwene ho ante ase and I make a chance say you are a star. That is why ya unhunu salman na star bia so atratinipa any star bia or atratinipa na so star bia so won the enemies and to kwan bia so no sene wo enemies a yam pesa obekoyie yam pesa obeyeye yam pesa obeya when your set time come na say star no sha say e shane a ewiase nyina ebehu no enti emonka ema onku ne ho ema nsen ho ema nya ne ho bibia na mo sebre ne nya dura ebre ne nya dura ebre ne nyame ya hye ne nya dura bible say aboy ne bre duye na ne bre duye no nyame ma yesane no no so enim nyam bia na atwa se onyame nam yesu soma aboa ne nsaka no aboa ne nsakan enti de wotie biara de wo femu biara de wo hunu biara any harmness biara me se edawa brabo so ye hunu ho amane wonkwa wokwa adwuma ma ne ye yodi wonkwa wari ana wari ne ku wonkwa wo ana wana say me catch you say when your set time of God come, oh my God, onyame be show ne nyam onyame ba man ye hia o onyame ma man ye da wo hwehwe onyame ba man ye wo pe onyame ba man ye obisa onyame ba man ye hia wo bia on say to me aka abo ne ye ne nyam ente won so ebraso so nyame ma ye tena wo so na ye show ne nyam so enti so for won say obi nam fomo a na nkofo tete kai mu podcast ahodro na wo hwe bisa ya se chiro ba se ebre ne so a ebre ne so a kofi fra me wai ebre ne so a dia tie bia when your set time of God come, oh my God, so obra so a so for yam fasima kakre emompai obi bia ya chechire wo yenim ba bia ya chechire wo bo e bia chechire wo hye ba bia wa otim se enipa enyina aware no bema bia anhia won ka say I love you who experience disappointment nko e bia me ka say won konfo nyina nya wo nkrata wa contium no won krata asem abeye den ka chijade o yen konfo nyina ni abere no mo kono mo be nyina no onko ade enti wutimi bisa won say who am man enti de man pone na maye ade na maye abo no anya hwe dabi abo na abo nso kra ya sa ye ya ni asa ka kire say entomanso omode agu fama abo yi etieti aso no na falasifu ya say twomani aba tan yesu yesu Osana ni ade ntoma ese ho de woni ntoma na okofa pra bre na opan ahaban na omde guo obi abehwe yesu sister so onye nyam bra beso a osom apaja nipa asa wosom na wosom no empaja duru so a enkofo beka se yenka ya no ntum yentia ofa hodie so promotion no yemfa mawo nasa anya na promotion sase o yesu awon twetwede won kurase ebre na so sai afa wo pie Jerusalem babia ye wotade bia ne babia hye de ko meka me kire ye wotade de ko furum ye wotade de ko dwom ye wotade de ko asore ye wotade menyini sai wo befa coat pa dress ya to so sai wo de ko furum
what be da enti Yesu kwa enta Jerusalem no eye oman konkon eho no asikafo wo ho atitirifo ho enti Yesu pese odi ne ho ni wa nante nanso no nante nkurase pen ba bia wa nante ebia na wonnam sigade mu wonnam yare mu wonnam akam. I can show you say a brasso Easter the benefit of this Easter when you manya portion one turn him gracian musada one chance yare no musada when you made go slafo fra e dia madam ni osofo one anti akrasia che o babo wi ma wonnam anu efo aso we bolege but mpabo no su na hwe shirt kro coat no wo bia sha ayeda no de ato abrew but I can tell you say onyame otumi ade nyina ye no nyame ebe yi wo free sanchire bia mo na ode wa konkunim dim. Amen. Some of my child, the enemy of Bompaye, Fayam Shia Bompaye, in the name of Jesus. In the name of Jesus. When you walk somewhere a bem, now was shan so a gina. What's so man say young caught a corona day in Nimana say, they we move a frumo and Tamala immediately. So, one was son and one mra. Already so, McCoy society we in Sia. Naka was someone yan. Oh, come on. Oh, Jesus. Only Panwan can some now only already Oka some embemu, already now go upon your bomb. You will use Christo Demo. Said you walk out for Ankran Grubia. I also say Radoma and Bemo, the Alpha Maho, the Fire Maho, the Fire Punomo, the Fire Yeronomo, the Fire Bushia, the Fire Safo, the Fanny Pebia ho, and remember. Ora Yesu membre obi bisamo shawo manim nyam obi nyam ebra so shawo manim nyam na wo man so ehyew anim anokofo ye dawase wa wo ka abemu asedan kan so aye ewo Yesu din mu. Amen. Amen. Amen and amen. Yesu ka ye there was obi be bisamo sem mo sane aboane de na kwai Yesu sumawa wodi nanum asem sumawa ye di so jahanta ni dwe no mo kwa de ma kire mo se mo nkoye ni obi papa bebisa mo na mo nka nche ni panse e me da wo twem se kwose se ye de mo kogina sendi bia mpo a na kire mo de mo nka enya osuku suku ho hia pa de sua ho hia at Yesu anu mo asem o tumi asim bibi biara e o beru ba Yesu ala bi me dwedwe nsem we ho ana mesu because of me and you they were naked him. You're born naked. The good one you must say, a Jimmy no me no qua. He said it is finished on the cross of Calvary. I don't pay better me out to also community for Central Assembly. God, Moses, good morning. Community 1, Mr. Friday, and so Yami Adom Ahengua Community 1, Assembly of God and Opa, Numeran so dear, said the Macachro Kona, so, and now Queen and Akusiko Siada, and Numeran Cosiada Bay and Opa, also Mel, Reverend Gibran, Sons of Becca, Sana, Sofa Georgia Condans Bell, also for Penny. Nyankopon shiro dwumadie no ahebibre yebekodi nyina nso so over Pastor S.K Appiagyei a mempa me ho asem still medina no to for contact ne to my father's house no some pai bo no bekoso e wo danso man my father's house me from me I was 0248682064 682064 offer me ibedi enkomo. Okay, me that's na me enshira opa entino
Who hear you? Hold on, be here. What the hobby to the passo? Sabesi form. The crama come no fear, yeah, that way. Or your man come back me. Depend you, man, who down. Isaac Kumsi. I'll go away. Hey. Okay. 0302216561 0302216562. Nam say no one my word no. Do about me so we show Bema watching, Bema good morning. Now what to say? Hello. Hello. What you know what to say? Yeah, that is yes. If you book all dear. Okay. Papa. Eja. Baby, Gila, and donation. But you. Na you tula. Obadufun to me, Siano. I believe idea. Nice on the make a civilian to Abuano. But when you have one, will be a year. When you have one, will be a money. Now, come man, it didn't actually come to pay. It's innocent. But this real or how one when you made the blood force was on chili base rubber. Never the best, yes, say. One cassa, then a tone. Even me when you want pie boom. I don't know what pie will you move. That thing. Na mensu ye be jame da ben e na mensu na gani green no ojebi papa mo ni amenye bye bye mense me da se nyame enshaw do ba ho so good morning ja ko vi sai ja ko fi na ho ya de da jo be na amo se nyame adom I don't know frɛ wo ma wo fi ha obi asere I don't know the professor you were yesterday. Woman will be at the moment. Software SK, the software good, software academy. I said, you ban the seal at Slam. Software. Kofi won tana ho kakra. Ola no. Eja. Echiche ha ye. Eye. Software sikeni go by nyame by you no ando be list see asofu is necessary seguro software ni asofu aka e dey ya momo wo hu nyame ewade nyame be no ya do software nyame be na nso bleed sikasebe bibia no hu asofu so woman yame rade go fun pogoro ye den tuba se ho ma ne fa so ye dum pepenso no yesu ma ne ho ba yes inti yansu ye ma so fu ya ye tie wo mu ho ma yes e je yame sra ko vi sai yansu ye da se fa
0302216561 de wa be wa hu se wa ma wo fidi ne kosro edidi do ba hu mesu good morning. Hello. Yes, boss. The cash bin here too. Tell now, Frey. But I have some corona. No. I also remember your contract. Also, they're not cut over to one, and the same before now. The men of Rock. So, what is very cool. I'm about the Bapusi. Bien, I have the one. I'm not here, son out here. I didn't have a big show. What I say. We shall never. I'm Babishi, Mati. Meba. You Mati, and the mission of holding or so holding or soon to me. I'll look also that tiny Juma ever used to give. Amen. Kashigi, I don't know. Oh, from friend, I was a dawa free. Actually, good morning. Good morning. Now, what to say? Oh, no, Ifo? I phone me, Cafe. Yeah. Se fie boko de papa wo mo so beja o yi no awrade nhya obi a so for go na say mi hia wo studio the one is pa o oni banku di pa say why fine papa ya mi hia na me da manya okay say me hu hia me so idika mi fa kidaka sima nyakupo me brother na year weekend we ne the jamias mi da obi ya mi fa mi kase ni be ko ni pa fi ya mi ti ko anti mi fa tu me fe so na mi da obi ya o ba ye be support mi omo ma ti mi ba gina mo obi ti se mo abodi pa bota ma ti na no ya mi shira na mi fa kwa we so na mi da papa ba ku bi o ya di ma mi pa His Majesty Force papa no obi o ni mi bi o fa fo no fe nka chance for si isi mi da na papa His Majesty Force picture so for and I said I will car by meaning say who bought me kutia kakra so no me fa ni sa but you ka say will be shoe who bet na ti sa ma shoe 2 mina win me na fa mi kasa ni ti dey enya fi also if we had another so ka say obi na 19 na ni shoe 2 mina mia why you na this aka have financial ufe aboa ya no transnya anipa o ma chichiri no a media ba bi dia ye me nwanwa ni se aboa we o transwa wiam o transwo mu nso to no tram ni nyina no ma hu a obi be sani no a ko safu na mu ko bi sase aboa ni edi ni ko ni first na o transwo ho no a awia sin na nso o hwi no no ya ma hu no mu sani ni ko tra ba gi papa anipa we ne bi wo sase we sesu ba wo se aboa we ba bi o transwo ni nye enne obi ba no be sani no onu wa baji na fi baby o trust no eno de ma hu ko bisa ho asem se bodi mi koi anti so for anya so hu kan ne no e bia mi kase asem we ni ye ndi dada o e tra bible mu di dada enso the way a presentation na mu di ba no ene ma Adom FM mu de mu ye different kwa na mi shira eni Adom mu di atma system mu di ye magara na mi shira permitas na se be das ifo me fa obi bia na wo hwapa mame kra ne de ya me ya Luke chapter 13 wo se me fa npa ba ko okay mame fa no problem do ba me so me do chapter good morning onyame abusian for praise God but your Christian soldier dodowa okay donkey ye title no so most onyame asma mo 7 bed deliver you from the village no me so me twem na bro no America say your friend dodowa obom mu bisa Christian soldier mi wa ha ene obi waye ni yire dada yaya basa oba fun sese ende onyame sese oba no o ya pa no cho obi so ya pa ni kunu cho afede wa hu se donkey no mfaso wo ni hu ana onipa we o ye nya ye be sini ohini kasa omu yo nipa no sa donkey ni ene onyame wa sese no and these are some of the problems na me the radius say onyame wa smart say yen call gino ento yesu ye twemu na mumbe yiye enti mida mo ase bebre ya you that empire na boy ya you. Maybe I will be a boy. Okay, mame fa no problem. Do about home as good morning. Imo jo, 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 imo jo,
ahara mede wo sie na ma men kai wo bia wo ye fi ambulance no ho asem so bishop ya osuansa enam konya yiso o deliver baako e ama eye ensawom great vision ya wonyamede adom no se on koso na o modern se obeye on nim di nyame aka kire no so no ansa na beba so no ogina support so said de on so betimi abomodin na kakra bi nsa on so betimi ade kakra tum na eye kama ashewrade din anyunyam obetimi afresa number ya medema we to bo asenati ni ye 0244 710 311 0244 710 311 na nyame yadoma ose osan to aso sade ekoi uyema uniana onso bibeso so na yenkona kakra eno eye ambulance no eho sika kakra de be support yenian mo amana ne wo Ghana yani ye de ni anjira amana no fo no nko so dodo but wo Ghana ha wadaroma onso betumi ayo amaye fe odo bishop ya osuansa na pese ministry no ekona nimu a de odi asinani so no Awurade nhyiraw ofrem S.K Appiagyei me mpem ho asem me sorry su enche obete de to aso nyina anso na menim se bishop ya osuansa ho ye de bia obia no obusua obetimi afrem community 4 oba na oyira no ye 0244 278545 0244 278545 Mr. and Mrs. FM Yeboa Ibeshia Diki Madi Waina Bremi Intiana or Shia Menawaji or Committee 4 Central Assembly of God. I had my door see Sego Yamin Shrow Iowa Yankupun Shrow Promise Yami Inshrow and then including producer, international producer Sammy Yami Inshrow and so I had my door see